lithi nithetha nawo lithi bazalwane yiyo ivangeli. Haleluya. Ningadeleli into. Wabhala wathi ababini nabanjani nabathathu nxa behlangene ngaye uzaba khona bengowenani. Haleluya. Wayiqonda bazaba khona abantwana bakaThixo bahlangane babe babini babe bathathu yena asuka ekhona abe ngowenani phakathi. Xa behlangene ngaye, I rejoice in the Lord. Haleluya. Aphinda athi ndiyaphinda ndithi vuyani enkosini. Kushunyayelwe kapha ngolosihlanu ndeva kamandi. Ngoba lanto ubona abantu balanda lanto bawumzaya umuntu nxa ebona abantu bembalwa enkonzweni aqonda hayi le message hayi man khawuleze lithi hayi ushunyayele ngathi wolo ligcwele. Haleluya. Ndathi ke abanye abazalwane bayawuthinta umyalezo aqonda bangeke ngikwazi ukushumayela bambalwa benje ayisuka hayi manje bakuthiwa manje haleluya. Ubizela ababini abaphambi kwakho. Shumayela la message ubuzayishumayela kugcwele ihholo. Uyishumayele bebathathu baphambi kwakho. Haleluya. Ifanele fortunate ke thina sinazo nezi speaker kwixesha lethu. Uyabushumayeza abalapha bodwa kanti sewushumayeza nabangapha ya. Haleluya. 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 Ngoba khona unyaka apho khona le izoma ibihlula unyaka kwezigoma zegqom. Haleluya. Kujayiva wonke umuntu kuthiwa yayikhona haleluya. Ethini kodwa le wahlobo beyicula ngalo. Haleluya. Ethi ngena nomona nabancile bethi ngena Noah. Ngena Noah. Hayibo. Yawusabisa wena. Haleluya. Ungena njani no usabiswa namhlanje. Haleluya. Haleluya. Ngoba indoda leyo yamemeza yodwa Dlami. Wozani sakumkhulu. Bathi abantu wesiyeke siyabe sibheke etywaleni. Leyo wozani uzawunetha uzamqola. Uzamemezelwa namhlanje. Abantu babizelwa kuYesu. Bayabale kodwa izwi lenkosi limile. Haleluya. Dimisango dimindlela. Dimubo. Akukho namnye yawuya kuba engezigama. Haleluya. Wozani sakhumkhulu. Haleluya. Siyambonga bongcwele uThixo ohlanganisileyo wena namhlanje. Khona ndenze nje ilungisa noba linye. Anyone. Haleluya. Yawululaka ukwenza ubunzima umuntu. Haleluya. Haleluya. Umuntu uJesu washumayela 3.5 years. Wahamba enabafundi abangapi? Udlamini bayi-11 uthi bayi-12 aba ufuna ukucacisa. Jeje ufuna uthini wena? Uthi bawumhlanje ngathi bawumhlanje nayo uthi 12. Uthini jeje? Haleluya. uJesu sekena 10. Ngasuke ndehla nalo 11 wakho Dlami. Kalo noPetro sekemphikile mo. Ubuyela mva. Haleluya. Uthi umuntu uJesu nguThixo ko. Washumayela for 3.5 years. Bambone philisa abantu, bambone phakamisa isiqhwala, bambone vusa abafile, wahamba nabo. Haleluya. uJesu wabona bazofuna inhlanzi lawo. Haleluya. Haleluya. Sambonga uThixo bangcwele. Bese khona abantu abanqaniweyo befuna uThixo. Kwelizwe lishe nokudlala kwabantu. Haleluya. Haleluya. Inkonzo zigcwele ngichiyo ngixela abazalwane endlovini ngolesithathu lithi yabona abazalwane inkonzo zigcwele zithekhu ngabantu. Inkonzo zilayisha abantu abangagugukanga. Zilayisha abantu abangaphendukanga inkonzo kule mihla Dlamini. Ibhlungu lonyaniso leyo ngoba bayaduda, bayaweshipa, bayashumayela kodwa baphendukile. Haleluya. Uke wathetha into enqabileyo ke la mfana simapha egeyithini.
uthi kumethetha uthi tata into enzekileyo ngo-4 ekseni namhlanje ndiphuma eGrabho ndiphuma nawe ndisuke kwezamvuselelo zenkosi baba zihambayo emhlabeni uthi bephuma eGrabho wathi nxa ke jika igopha wakhwela phezu kwepavement yaqaphuka iviri imoto yabetheka ipavement uthi into yokuqala ndiye ndayicinga tata umonakalo uba Thixo ndizawuya njani phaya ngoku bendithembise utata umonakalo uba ndizawukhonza naye ngoba noba ndina ndizayiqonda uba ndisengxakini kodwa ngehlobo abazalwana abangenanyani ngayo ayukholeleka le nto uba nyani imoto ngoba abazalwana abananyani tata umonakalo masiyithethe nje loo nto leyo uthi kodwa uThixo wanceda kwathi kanti isiphiwile sikhona. Haleluya. Siyabulela ke mntakaNkelekede ngoba khona phakathi kwethu tata. Siyambonga uThixo ngawe. Haleluya. Haleluya. Ikhula naye le ndoda sibathathu. Sihamba sibathathu sizibabangani sibayi3. Kodwa lapha ekhuleni indlela siyesehlukana uyaphila ubunye ubomi uyaphila ubunye ubomi. Enye indoda kule group 3 yethu dadi ngayazi nobihlala lapha eTaiwan lapha ekudaleni eva ngefoni kuthiwa nansi izixhomile apha izibulele. Hayibo ebelapha eTaiwan ndihlala lapha ngoNews River ulapha eTaiwan apha eside C. Izaleka sayapha sisinothi into sayifika apho bawulatuka yonke into yaseKapa bafika phaya ngoba la ndoda ke uNkelekede naye uDlamini umntakwayo straight yena then mina ndiumashiya cha sikhula sonke xa sifika ke phana siuphethe kumcimbi ke ngoku sizama nemali wamayigoduke so ndishumayela phana ke zonke insuku Lamini kuzawuphunywa ngayo kwathiwa kufuneka umfundisi ozawukhupha le ndoda iyandifuna le ndoda ithi awuqhuba le nto manje kho mfundisi ngandithi kaloku xa belwafuna umfundisi abahlali ngoku haleluya ayimfumana kuthiwa khona umfundisi afika zokhona enye indoda enukutywala phu ime phana ithi sendimfakile endlini ndamjonga ndabona lo majikini ebethathwa kodwa besithi ke ngoku into enzekayo ndimfaka nge200 nxa ifika ihash imbeka pha ndiye ndimfake nge200 rand ngoku sendilungiselela ukumkhupha ngoku ndimkhupha nge200 ndimse phaya then ke ngoku wena ndivile kuthiwa kushuma ithopha kum ndivile kuthiwa ukushumayela wena ungashumayela ke xa sendimphumile phaya ntonto ndithi haya nangxa mna ndisokwakwaDlamini sokwakwaNkelekede ayeza amadoda le family yawusosiwaxelela ngale 400 rand yakho yafika ke le ndoda ke sendixelela uba seke khona ke uthi umfundisi wakhe kho 400 akazayiva lo sixakeke sinje kwale ndoda. Haleluya. Ngidanga uthishaya naye abantu bakwaDlamini nathi wakwamashiya thikithi uthi ngiyabhala uthe ishiya khawushumele sigodu silate sifuna ukuhamba sishumela ndona sivala usihambeni. Haleluya. Yayime ngapha lo ndoda iba betsa kwabini ube ngapha lo ndoda iba betsa kwabini uqwala. Haleluya. Aphakama kuDlamini ke ngokwezithi indoda ekhaya wathi umuntu azasifuna imali azayazi basinamali apha siyiqokelele siyazama kwale yayibona ithi chu kancinci la ndoda izinto azilungise pulpit kodwa yalunga le. Haleluya. Nawo nacimba uzasifuna imali yazi uba siyaqokelela sinamali le ndoda abingenambutho ngathi yathi icula ndoda yagudla yathi imixawu ayifumane mana ngoku ashumayela uKristu ke mna ke into enandenza omamtheleza bekhona mos umntakwa lo eswelekile. Haleluya. Dwala laphakade Nkosi uJesu uphakeme kakhulu akekho uThixo ofana nawe Baba ongcwele wena ocebile kakhulu Baba onamandla wonke nasemini kanje Baba Nkosi sizwile abantwana bakho uNkulunkulu belibonga igama lakho Baba Nkosi sikhalimela lonke uhlobo lwempi Baba lalo uhlobo lwemimoya Baba ongcwele siyalikhulisa ngegama likaJesu Baba ongcwele Baba wena onamandla wonke zulu laphakade Baba sithi ngegama likaJesu Baba Nkosi yonke impi ehlomile emkhathini efuna ukuqeda ngefa lakho Baba Nkosi siwisa zonke izigodlo Baba zomendawo ngegama likaJesu
Baba sinqoba izimpi, sinqoba izinhlupheko, sinqoba Nkosi indlala, sinqoba Baba ukuswela konke, izigulo Baba ekuthiwa ngeke zinyangeke. Baba sithi ngemivimbo yakho Baba philiswa abangcwele. Baba Nkosi sithi wena ulikhaya. Baba Nkosi abanganamakhaya siyabonga ngasemini kanje Baba ongcwele sizova izwi lakho. Baba thambisa inceku yakho uyifihle Nkosi sive Baba umyalezo wakho ngegama lika Jesu sithulisa lonke uhlobo enokumelana nezwi lakho. Baba vula indlebe zethu umqondo ngaphakathi kwamoya ngegama lika Jesu ukuze liwele Baba emhlabeni olungile silungise Nkosi ngegama lika Jesu waseNazaretha. Amen. Jesu wami uyaphila uyaphila Jesu wami uyaphila Hallelujah. Hallelujah. Sibulele kakhulu kotata. Sibulele kakhulu. Bongqine wonke okukhulu kangaka. Usiwa phakathi kwethu siyambonga uThixo ngakho. Amen. Ubungqina obu buyithumayelo. Sekethethile uThixo kakhulu. Hallelujah. Ngendlela ezininzi nami anisayi kwamde sokulifunda nje izwi isigoduke kubangcwele lithi izwi lenkosi onendlebe makeve uthini na umoya ukuthetha kuwo amabandla. Hallelujah. Moya kaThixo ukuthetha ngendlela zonke. Ncwadi kaMateyu chapter 10